ti hakaban ko nga ai kuble ya pi iwe pa iwe hakaneka por ka bamata lengba jong kaneka channel ka jong amo tinga pu samar kipi nga maroi maroi halor kanega jingkren jong i mo jong we na ginang yalam jong ka NPP ba khama khamat mo te abanga perkat maroi nga pu samar ki namar ba kanega jingkren ka jongki kisngeu ba kadai kata ka jingkren ka jongki pi kisngeu ba kadai kisngeu ru ba kadai hi kalong hi kumta kumbaki hi kikren te haba bishar mangiu paj bapan haba bishar mangiu paj bapan kalalai kala ngala manung kala lat sa bapalat ken kala lat sa bapalat te balay ngong kumta namar bakat kum gijing keren gijing uma kat kum gijing keren gijing ha kini ki mo leng baki ki lat patai kubar mo te kat kum gijing keren gijing hana ba ka VPP ha JSADC kala yo ratkat o kala yo yellow kat te dak bau ongru ha KSADC menagane ha ka MP la long ko yo yellow kat hi kata ka de gijing keren ka jong uma tenga ngasu balipat tenga ngasu onggum ne te balipat phim ya thu ba balipat phim ya thu ba ha KSADC ngila sa airat kat naka VPP lada pikir kum tate la kam i biangi kdian te daga ba piong kumni kum tai te pi ba kala ta phi te do namar ba kane kejengkan kejeng imo ha KSADC la sa yellow kat kala jan la yellow kat aka MP hana te nang ta ha JSADC ka VPP kala yo yellow kat hakane ka election ke hakane election MDC ka bamanta te house name arjar pu prapan kata ka jingkar jing imo house name arjar pu prapat ngin sai sendon da karet kat hana to ngin saya pe da kalong gum tamo te ngin saya pe te nakaliang ga jonga te ngan ong sukum no namar pihi pila keren kumta pinsa airet kat haka VPP ha JSADC ha kasnem arjar arpupra mo te nganga ungum ne house name arjar pupra ha JSADC kadang plus laradon kisit kadang plus to arsha lesha so khandriu arpeu laipeu kumda terter kata gade gijingyo i gajonga namar ba menagane ru haji sha hapo JSADC kau VP kala dai benjo majority tangba ki don pat kita gijing penwit penwa nalor kataru kiyo prasit ha JSADC tingin yung sukum no te tom lilay kata ki barok ngin saya page pat mo ondala dai ke por tangba mangi ki benriu kasi ngila community satang ha ka voice of the people hi namar ba phimnom fik banlong kita ginang yalam mo banlong ginang yalam ki ba hakmat hi phim pat la bor phim pat got bor banlong kita ginang yalam ki ba hakmat ti to compare kata ngin saya page of snem arjar arpupra mo kamno galong kumno ka man ti to te tanggane hi video juga ganang gapor ka bamata ngamdon issue banong ngasu kwa ban reply na mata ka jingkar no we na ginang yalam ba kamakamat jong ka NPP mo ba ila sa yellow kat VP ti tom lilay to